Whaapea e toe whetuna i mai le tūlanga i taunu mai aso i taunu mai maru o le fufuanga ngā le titilo i ntanga ruenga o ngor taimina i ele i maua mai ntanga ruenga i taimi tonu masu tonu e taunu mai maru pau le tūlanga lu whailoa mai o le toa tele o tatou maru e taunu mai le e mai sea maru i whapitoa mo le whontanga le las whareili las o lufu lima e taunu mai le tae au le stofi se ivanga na ia le fionga i le tupu fo i le malo peritania po le het le o Commonwealth e taunu mai le afiafi o le solu i le tūlanga le u whailoa mai a o aso la amino taimi la e taunu mai waalele o tele o taitai o malo i e taunu mai le tae au le stofi le ala ele i whailoa ina mai taimi le ai se ivanga na ila le fionga le tupu le taunu mai le afiafi o le solu ia mai taunu mai lola fionga le tupu ia ma le masiofu ia ona faifolo le morokei ia ma nga ilo i tuai sina lei i le meo lo whapea o napi i le waitaulo le whontanga ai le whiawhia ina o tātou mālo pe o tūlanga nā le toi wha tano ina le taimine within le taimi o le periota le yaso i e lua pe on tira fia o le aso tofi as for really ma le aso tō nai o aso ia o lo titilo i mtanga luenga o aso ia o lo mawhai tele o le whontanga nei o le tako se vang nai la le aso nga fua ma le aso lua le whaatino le whontanga a minister wa i fafu i le aso nga fua ma le aso lua o aso la na e pasio lockdown o il kako CHOGM peninsula le a o lo le aso lulu o stofias for ile stona i na le fua e fully lockdown o i loa i le CHOGM peninsula le se ivanga na ia e fio mai masau accreditation ia ma accredit foi lo sa ia ona fatua ma faile ona faatanga o e tanga i mai tonu le CHOGM peninsula le ia e o te lo la fa la o te le tu la so ta ia le tulanga le mana mianga o le puipuinga ia for security requirements ia mo si la fia foi malu le tunu ai pe o tulanga na le ua fatatia tu tatou transportation committee e tu sai matato moro keiti o fu e fatino a pe un failo at fel fiona sa ngongo o lu o malo ia o mai ia o le afia ve e malo e pole i fa pe fo ia cavale ia backup vehicles le e tu atu tavale a ulu io malo taitas ia se tu langa tu la mai ala ia tavale ia in faiona backup atu tu eu te lo se tala no atu na ne tu la ta o fa ma tu langa le i le fea ina fo tato malo ia ma se tu langa le le taimi taunu mai ia ma taimi fo io la fa pe ona toi on toi tu mule toi ma o ese tu mo se tato tu no ia ma le nganga fa lo pa ftai no o hela wa inga transport o le awai mai o le komisina o leo o ia lea o se tasi o sui o le komiti o le hela wa inga o le tulanga po lea o le hela wa inga o malo whaalo alo ngia o tae au o le aie lea wanoa e paina tātou wheloa ie ma le komiti au tu o security e whaasolo atua ia whape ia le vaenga o whaasalaunga o le soifua malo loina ia ma fa lave fa posei tau so fu maloloina so ole vai so ato ni o fa moi ina ia mo le ava noa e feiloa e ma auto le vai na fa sa la ma fa ala wi lo atu ai la tu lo te Tapenaga o ia le malo le temine mo le tali malo le nei fono tanga tele ma le tau tele ai mo le temine o le ata tu fai me amata tu le vai no le komiti o pitanga Charlotte. Talo falava Samoa ia o au pia ile toa Charlotte Brunt o le presidente mo le socio tatu faltani malo ia o ke co-chair inga le accommodation committee mo le CHOGM 2024 ia ma le fionga ia tura fo ia o Samoa Hotel Association ia o mātou lava o le langlangoina a wa o mātou le properties ia o le whapea o le anu fui e tatu malo o le asiasi mai mo mai te whontanga le ia Oketopa
Ia o tato part-time malo loa assign po loa lunga le portal ka ko accommodation ia matato part-time malo le fa pea o la nufo ia tai o tunu ese ia ma minister o more foreign affairs ia o le lalo umalava i le tato afoi asosi ia o le po wa matana tapena foi a wa foi ia le funsanga le ia tu le I potu o mea ai o tato sangata painga luenga ia bese lava customer service awafo ilale o le afai. This is the important part of tau tourism. Awafo ile tau atu ia tunu o le mai fontanga le ia le tato foi Samoan hospitality. Ai o le avatu le fionga CEO le STA. Awafo sana ia fonsanga fo I mali poti o mato awafo komiti apai lava. Ia fatalo fatu le malu le tato au tustala mala fatala lau ni tai au. Io o le vaenga leo o apitanga, ia o le isi le vaenga tā ua lava I le tātou fontanga le usu ia ia Oketopa. Ma ua ia le fuafuanga le tātou malo, e whaonga tātou hotels ia the most appropriate po o whalital malo po apitanga ia Pito Sili o na tala whengai ia o wāle tātou fontanga ia Oketopa. O le e whā tātou whalital malo ia te tele. O tu ina o fata atia po o wa sign mo tai o malo tai tasi o le Commonwealth ia fa pe fo ia tato foreign ministers ia vainga le il tau mesina ia return to paradise o le Sheraton Aggies hotel and bungalows ia pia ia ma le Sheraton resort I Mulifanua o le tūlanga wa filfilia ai ia tato faltal malo ia mo tai o malo fa pea ia minister e sa faia lea I lunga o le tūlanga Pito Silio nau Pito Lelei ia fa pea fo ia le tūlanga o le lata I venues o le ausu I ai Fono taitasi ia ma le tele foi e mawhai ona to o tele tangata e mawhai ona api ai ona o le tele lava leo mana o ngā atunu taitasi ina ia mawhai ona nonofo whaatasi ia I se whalital malo tasi whaafai ngofia I fo ia lato whaatala noanga. E ova ma le lua afe ia potu ua iai nei I loo I lunga o le ele po land-based accommodation o le watu ina po whaataatia e whao ngā mo le Fono I totonu lava leo upolu e le o whao ngā ina whalital malo I sawai ia ono le tūlanga fo I whaingatā mo le whamalanga inga I taimi o le Fono ma ua iai fo I pe ona tausi la fia ia mawhai loa fo I la fionga le palimia o loo iai fo I le tātou waa po le cruise liner o loo au mai e fesoso ani ia e make up paile numera potu e mawhai ona whao ngā ina tangata o le ausu ia Fono ia Oketopa ma iwa se lau iwa ia cabins po potu I lunga o lea waa ia ai afe se lau tangata e mawhai ona nonofo I lunga o tātou cruise ship. O le te lea I o le fisosoani a le tātou industry, tourism industry, a me se lau vai whalitali malo ina ua saini le aid memoir na tu o iei tutonu e release a tātou potu whalitali malo le aso sfulfao au kuso. Peitai ona o loo whaanga solo pea ona whai mai ia bookings ia a tātou atunuu o le mawhai ona awai mai le fontanga I Oketopa o le ana toe tau sangai foi e toe tu watu le release date I tua au kuso le aso tolu spultasi ia e pangalea ia o loo vaaya pea le tuai pea ona whaia tātou bookings ia matoe tau sangai foi I tātou hotels e toi tu atu tua la so luas fultasi o September le release date ia e o whaatasi ma le aso e tapuni ai fo ia tātou accreditations. O le tātou booking system mo whalitali malo umane o le a whaonga whaapea fo ia le cruise ship ia ma tātou private homes e ova ma le se lau ua mawhai o na ofo ina mai e whaonga I taimi o le Fono I se tutongi e tatau o na book umai lunga o le CHOGM accommodation system ia o lea booking system na launch pe na tatala le aso
luas fitu o me ia il tausanga nei. Wa iai nisi o atu nuu ua o sa o lava i hotels o faltali malo ia ma bok sa o ai ala to potu mo vainga fo yo le am fai o no mai au Oketopa ia ma lea na ave lava il whaatalo sanga e tā ua lava i hotels nei o na toe au mai umatangata nei e toe bok o mai tatou system e na ia whaafai ngō ai transportation i mawhai e ona i loa ia masila fia fo i transportation committee ia mea o loo api ai i mawhai ona piki mai ai ia matoe drop off foi ia i taime o whemalanga ina ile ia Oketopa ia ma ole o se mato folsanga pu atu lea ia ole a vanua lava e tali nisi fesili ni mataupu foi ia ele io o iai se whaamatalanga ia ma loo whaalo lava ia whaataro whātu li tātou au te stala nei tai au ia me se fo i le whaasausaunga li tātou atunu u nei tu la ia o fui tupai mausi manu o le ofisa sili o le tanga luenga o ngā luenga ia whela o inga ia mātina i tele le tātou malo o le MWTI ia o au e lua komiti o te soate te Fono ai o le komiti o nofoanga e whaatino ai Fono ia ma le komiti o whela o inga ia mate ngā lua e ma le whionga e sangaunga ia o le a mawhala u taranoa i le mea tau nofoanga o le whaatino ai le Fontanga i le nei tai au o le pei ona tau silifia i le tātou maftanga mōmua le sa sauno ai te mai tai pālimia o le pensula le silifia tātou tunu le tau o le pensula i mulinu ia o le pensula na le ufai ngoa nei e tātou komiti o le CHOGM Peninsula e a mata mai tai i le meolo i le campus le English le Maritime Campus a mata mai lava ina se tau se oso atu lungo le Beach Road ma watu e tau tai i le Taumesina hotel resort ia o le area atoa le na le ufai ngoa o le CHOGM Peninsula ua fina ngalo le komiti e tātou te anga i umai whaatinoa tātou fontanga i lungo o le area lea ia ona o le whaafengo fia ina o le whela o inga o tangata ia apena foi ia i la tau o la whainga luenga e whaatino inga o ngā luenga langolango inai le tātou Fono ia o le mo le whaatirina la o le whaamatalanga o le nofoanga e whai ele Fono au tu lava po le main plenary ia o le motofono le o le malo Samoa ele me le palimene o tai i le Maritime Campus le University ia o nala fai le lounge e fai ona malo lo ia le aus Fono ia ona faso solo mai le Kako Media Center ia o i le nofoanga o le Kako ministry o le tato communication i po 2AP ia na la poto uma ia autostala o le a wai mai tato Fontanga o le tato le efakasa le hola tupulanga ale efakasa ia o ina o la fai ele Fono tupulanga o le CHOGM ia on faso solo mai la ia le tato motor convention center vole ale tate e lo luma funga fale ono al pito tua ia o ina o la usuia ele Fono tamatai o le Commonwealth ia on so o ile ma le tano tu stala ile portofono le tano tu stala ia o ina o la fai ele Fono tangata la utele e o nei wa Fono e tolu pe on ta o le tupulanga o tamatai ma tangata la utele ia e fatino ina le ia so mo e lu o Fono aso lus futasi ma le aso lus fulu o Oketopa e tup fatasi la Fono le taimi nei e a mi le taimi na o la usu ia Fono ia i taimi tas ia o le Sheraton Aggie Grace o ina o la usu ia le Fono mo le au fai business ia ona faso solo toi lola ia le ia isi Fontanga e patino lava i tai ia o la usu ia i le Taumesina
ia whapena fo I ma le conference room le SPH song ia o I le tatou tate I le tatou whangawhale ono fo I lea te lea ia tatou mtanga luenga o lalo le ground floor po lalo le foia ia o inao la whatino ai le tatou accreditation alo no inga la seal off ele o le pito le ia me o cafeteria so ia whai ainga ia le pito tu o I tua mai o le meo lo EPC ma le Samoa Water Authority ia o nala a vea ma nofoanga ia restala ai ma maua ia tatou pasi fo ia me whai ona tatou whiwha I tono le taimi o fontanga ia o le tatou saulinga whapitoa te tala ina ai le tatou fontanga ia o le whatino ina le ngapta I tuana I mato I le tatou multi-purpose gym o ina o le whai le opening ceremony ia fo I ma le awhatupu ua Tapenaga ia awale le whaaloalo mo le fionga le tupu o le ia le whaolulunga o le taupulenga ia o le whatino ina le campus le tatou universite I ngauta I papa I ngala I meo lo uile le whale Samoa o le peina le pauna le me ese le me tati ai ia ma le tatou opening a o tai I le tofilau eti alisana le mota tofilau eti alisana fo ile la talata I o le tatou mota Fono ia ina la whangaina I le tatou Commonwealth Secretary ia ma le task force ia whatino ina ile support po le langolango ina o Fono umanei la whatino ina I lungo o le tatou peninsula ia o le o isi mea pe ele le retreat a tatou whaurulunga ia whatino le o I kako I tatou resort o le Sheraton I o I Mulwhanoa e pe o nai no whanga na tā ua ia mo le tatou Tapenaga o lo iei nei ia foi nai Fono e whatino ina le I amatal Fono alo ia o la fo ua Tapena ia e whatino nei Fono I nei hotels I lava I tono le taulanga ia o le peo se au te lenga le na o le tatou Tapenaga o lo iai I tatou venues ia lo whapea fo I o na ngā lulue le tatou o I ua whamandu lua tō pa ui a te o tai le tatou officer o le tatou ministry o le whamasinonga I o ina la whatino ina o mai tatou side events e tolu se fulu male iwa ea side events ua whaamautino ina mai e le Commonwealth Secretary le whatino I o ina la whatino ina I aso ia salo tasi lea baenga o la tumutumu o tangata ia ona te lea kako whamwe te lea tatou events le la whataunu ina ia te manatu le au te lenga na o Tapenaga lava ia le tatou komiti o lo whatino ina teimi nei ia ona ia requirements ale tatou Commonwealth ina ia mwhai ona anga vaa tatou mamauta nei e whatino ina I Fono ia o lo o mpapenao na ngā lulue le matu le tatou komiti ia whaia ia swinga nei e sosoani ai ina ia o iei le tatou Tapenaga I le tūlanga o lo o mana mia ia me salo lo o tau nisi lo o whatino I tatou hole taile e whakasa I whapena fo I maisia tatou whale maota ia lo o whaia nei ngā ruenga I tau whafou ia mato e whaini swinga pei ona tarusanga ina mai e le tatou Commonwealth Secretary ia o se talatu na ai tu ina atu ia sangaunga ia na te whaia tu forsanga ia tatou whelau inga ai ia whaamaro soi fua maua ia le vasengo tatou tu stala ia whaatalo whatu fōi Samoa I lau mai mua whaafonga mai fōi le nei tu lao le aso le ngata I le atu tatou atu nei e whaapea I o loo papa au mai tunu I whafo ma lolo soi fua ia o sangaunga le lani ngalvao o le whaululunga po le ofisili o le mtanga o le pulenga o whila wa inga I le lawe ele
ia ole sui te fono fo I mate va alua male fionga ya fui nei I le tato o nanga po komiti mo malanga inga awai le tato fontanga ia o komiti nei pe ona o sila fieto fionga ia o soa komiti umalava nei ia I umalava vaenga se esi o tato malo e te tau ona iai tanga vengo tupe tanga vengo le vai fafo tupe maua o le official lawyer sili ia il matou la pitola au ia male tanga vengo leo ia male ma pulenga o lo va ia fe malanga inga ile ea o le lawe ele ia fa pena o nga sami ia o le fa moe ina ia nga lu fa tasi ia fe so tai ina ia fe so ani lisi vaenga itu sai o so ta ingo o tiute ma faiva ia awale ma popol tato talinga malo ia ole au nanga o lo o tato ave ole taimi lava tu lau ele mai ai le malo o le fato fontanga so sisi o restaura mo tato fontanga lea o le taimina ave ai le au nanga le tato komiti tato ile femalanga inga tau nu mai loa ia tato te piki mai le malaiva alele o mo le ia pitanga o fewa inga le vawa pitanga ma vaenga o lo fale umo lo fatino ia fonotanga o umalava functions o so se mela pena ia o lo fua ia o le o nanga na tato te fatino ina so sisi la vai le stala e la veve ai fo I male au tu stala mai fafo ia fa pena fo to fionga pe ato o I fo le stala fa le ile tato le stala o lo fatino ia pe won so silfia e limas ful limais ia tunu unai fa popom tato limas ful ono atunu o tau pulenga limas fulu ona tulu e iai malo fa pitoa fontanga pe onos fulu lava ia malo fa pitoa pe tata wal VVIP ia fa tasi e maleano ano ole lalolangi o lo afio mai ia ole ala e fai ia le tatu o nanga ole fatilong lava ia e tofu le taiulu ole malo male ta avale fa pitoa e ave iai ta iulu fo e ave iai no escorts po motorcades e fa fiao e tato leo for security ia fa pena fo ila o minister vai fafo ia fio mai ia fo ia la ta avale fa pitoa ia e mo delegations umalava po malo taitasi delegation to fuma le van e ave iai ai le ngata ilea o pasi ma vans shuttles if you wa ilava all the time ile vao o apitanga ai mese lava ile vao o vainga o lo fa ia tato fontanga ni e malama lava tele o tato atunu wi fontanga tele ia o le model lava na o le fofu iai ia ona ole tato nau fo ina ia tato te fia fai melele ia ai se fel tupi ia ole ala o lo tato fa nga ina ia le telo ole fa nga ia ta vale al tato malo le tele level fleet lo mana mia o lo fa nga ta vale o tato malo o lo tausi le ia mtanga lwenga o lo tuai tato SUVs o vans ia mapasi ia la titi lava ia se vaenga o lo o haya mai tua le tato private sector ia awale fatinonga o tato o nanga lea ole pio na failo atu o lo o tato faulunga po malo faulungia ta faulu e ia la to fa feao ia ole melna ma to te va alua ai male masengo o malu ia wala wala fatinonga ia mal puipuia fa pena fo I manga ala fa tino e fa onga ia sabse taimi ia ona to e fa mautu atu leo ai mese lava ina pisi nisi o lo ofisi mai po le asia afianga o lato ia lo fa pena ona sila to ai ele nei vaenga ina ia awane I fa ina tele ia fatinonga tato pisi nisi masani ia ai fa pena fo I ona solo lei ia fatinonga fe malanga inga le taimo tato fontanga ia e ofo ila ia tato drivers ia olo ofa nga mai fo ia tato o fenga lwenga malo
o lo mfai on futu na il fatino ngo tiu te masani ai tu mai tato drivers ia o lo fanga solo fo ia extra le mas driver fa pe to a o ese driver le aso le ai o drivers will live on authorized drivers it on malo a la fu tu fa wa tato polo kalame defensive driving course ina ia mauti no sanga le mu a ole aveina lava ta avale a fa ululunga ia o lo tatia tu le special drivers tato maile office oleo ina ia mauti no foi ona fa isina mawalunga to le security level o tato malo ia ole o tato awala ia le tau failo atu ona tau te sila lava iai ia ole asa tau sila ia ole tau mawhai lava ina ia maana ia malele ia tato awala ia le taimi tau nu mai ia tato malo ia le ngata na o lato ia ai whapena le malo tato atunu o lo alala mpapa au ini ia whapena fo i o tato tangata anu o lo au mau whafo pe a fio mai ia o lo iai fo ile ia le managing o tato o ile malai va lele o ai tau nu mai ia pe lima tupu ia o no malanga mai ia o iai nisi o lo malanga mai ia la tau lava va lele ia mana mia ia ona sa soa ile le me pakai va lele o ia mesi ai le ngata na o security ia o lo iai le ia le va inga fa pito le va inga o mona ona tilo le ia le tato au nanga ia ona mulia ia ile ai le vatu ile le fionga le komsina o se tala sanga ia tato komiti fa avae ma tato pule nuu sui le malo e la fanga estaitasi ma molia tu lawal fa aftai taltonu ia ese lava ia pitola au o lo vatu fo il tala sanga tato malo ina ia sosoan mai le fa au le ina fa matango fio tato nuu ma fio anga ia wale tilo mai al tato malo ai pau olea ia ole toi fa manatu lava fa mole i tafa ala e ia lava ia nai regulations for ia on mole puipuinga mole saunga le mo ngole awala talo atu tato fa au le lengo au tafole awala tu itua tato ala se tulo au le ia o le papa e mai male ai tu itua o le mafua anga o le saunga le mu ina ia mafai ona sa valia tato walo mafa nau au tafole awala ai le olunga o le awala ia mafai fo ina yese me alo ia le ta avale pe ai se pe fea o le talo sanga le na le o sisi lava i tu fa mole tau tua na ne pe le tato saunga le mu e alai ona talo atu le tu lea ai whaafitai atu ono le to o le nau fa pe na fo in pe on atonu to sila ile tisia mato fasile silanga e winga ile tostosino tato awala ia o talo tonu o le nau ia o le mea na ile o minoye fo in tato e pulenga e po le asisi tu la fono ona o le nau le fia fai mele le ai fa mole ia ngata i loa o nei toi tusi sisi tato awala fa mole la o mata ngo fia ia tapenaga i au tafa tu itua ia ai pomole tu lava fa aftai lango ene o male nga fa aftai lango tato o le spili lava na tato atu e o lo